Praise the Lord. Béni soit l'Éternel. Blessed be the Lord. Ma grand pile autorité, Do not have much authority, même j'ai assez autorité pour me bénir réunion ça. but I have enough authority to bless this meeting. Et m'a demandé bon Dieu tout pour le peser tout l'esprit précipitation. And I'm going to ask the Lord that He'll hold down every spirit of hastiness, Parce que nous venons pour nous bénir, because we're here to be blessed. faut que nous bénir. We must be blessed, Et pas rien qui m'empêcher nous bénir. and nothing will stop us from being C'est blessed. pour ça nous sommes sortis là caille nous. That's why we left our homes, Et soit montagne qui devant nous, no matter the mountains before us, quelle que soit vallée qui en face no nous. matter the valleys before Au us. nom de Jésus, nous avons traversé pour nous In bénir. the name of Jesus, we'll go through and be Je suis blessed. content de Montréal. I'm happy to be here in Montreal. On est content de la convention ça là. You're happy to be in this convention. En pile fois nous pensons c'est amen nous bénir bon Dieu. En pile fois nous pensons c'est amen nous bénir bon Dieu. Many times we think that it's our amens that bless the Lord, Mais c'est non mon qui pour bénir bon Dieu. but it's your soul that blesses the Lord. David dit mon âme bénit l'Éternel. David says, my soul bless the Lord. Tout ce qui est en moi bénit son Let Saint-Nom. all that's within me bless His holy name. Ou pas besoin lever mon lait maintenant mon doit bénir. You may not lift up your hands, but your soul can bless it. Depuis non mon béni ou apprendre qui ça pour faire. And as long as your soul is blessed, then you'll know what to Ka do. lever mon l'eau ka crier au carré l'eau ka faire toute bagaille parce que non mon béni. You lift up your hands, you'll cry out because your soul is On blessed. dame non moi béni I matin. want my soul to be blessed this morning. Content là. I'm happy to be here. Non moi c'est frère Josue Andre, My name is Brother Josue Andre. sorti Léogane. Come from Leogane. Content m'accompagner pasteur Michelin, pasteur Dupuis, I'm glad to accompany Pastor Michelin, Pastor Dupree, pasteur Lily, pasteur Héros, pasteur Chéron, Pastor Lily, Pastor Hero, Pastor Shewell, plusieurs autres frères and many other brothers qui fait voyage spécialement pour convention ça. who travel specially for this meeting. Moi béni depuis hier. I've been blessed ever since yesterday. Frère m'yo t'a béni moi. My brothers were blessing me. T'es content d'entendre pasteur David. I was happy to hear Pastor David. T'es content d'entendre pasteur Douce, I was happy to hear Pastor Deuce, pasteur Leslie qui t'a béni nous. Pastor Leslie who blessed us. Et moi j'ai un pile intérêt Canada, I have a lot of interest here in Canada, un pile moun moi aimé many people that I love, et me content là. and I'm happy to be here. Le Moïse pour arriver Canaan. When Moses was heading towards Canaan, Li vle konnen ki sa kaptan ni l'autre bord. he wanted to know what was waiting for him on the other side. Li pat vle an ni krete, li ale Canaan al goumen. He didn't want to just stay to go into Canaan and go and fight, Li te vle konnen ki sa kap pase. but he wanted to know what was waiting for him. Nan nombre 13 la, In Numbers chapter 13, li voye 12 espions. the Bible says that he sent 12 spies Al gade sa gen l'autre bord. to go and explore the land. Ya quelquefois li important pour aller plus loin que kotoye ya. Oftentimes, it's important to go further than where you are Pour wè ki sa kaptan nou. to see what's waiting for you ahead, Pour wè sou gen assez force pour traverser situation. to see if you have enough strength to cross the situation. Wè yon moun kap servi bon Dieu vrai, See, someone who's truly serving God, an yen pa jam dwe rive l par hasard. nothing happens to you by chance, Parce que gon bon Dieu qui wè devant, qui wè derrière. because you have a God that sees before you and behind you. N'importe lò connecté avec bon Dieu, ça la fait route pour. Whenever you're connected to that God, He'll make a way for you. Moïse te vle konnen ki sa kap pase. Moses wanted to know what was happening. Li voye 12 espions. He sent 12 spies. Monsieur allé vrai, They all went, et puis yo retourné. and then they returned. Malheureusement, Unfortunately, rapport là te divergent. they had a divergent report. Et tout pas trouver bagay yo même gens. All did not see things the same way. Et parce que nous chita même côté nous bagay yo même gens. It's not because we're sitting in the same place that means we see things the same way. M'ka chita bo koto, I can sit right next to you. ou gon ti bon Dieu dans vous. You have a little God in your life, Moi m'gon grand bon Dieu dans vie. and I have a big God in my life. M'ka chita bo koto, connaît bon Dieu la petit. I could sit next to you. You think that your God is small, Mais bon Dieu pas m'lan li grand. but my God is great. Les bon Dieu a descend là prend ça qui ouais le grand. When God comes down, He'll take he who sees that He is great, Et puis li kito and He'll leave you behind parce qu'on pas quoi le grand. because you don't believe that He is great. M'ta même quoi bon Dieu m'lan grand matin. I want to believe that my God is great this morning.
Rapport là divergent. The report was divergent. Et en plus, rapport non blanc on t'y crasse pas équilibré. And the report wasn't well balanced. Parce que tu as 10 Because you had 10, qui dit yon l'autre bagaille. you had 10 that said something different. Yo dit terre a grand pile géant, They said that the land is full of giants. grand pile danger. There's a lot of danger. Mais ça qui dérange maintenant c'est parce que yo dit nous tant qu'on sauterelle. And my trouble with it is that they said we're like grasshoppers. Ça dérange moi. That troubles me. Yon peuple qui traverse la mer Rouge. A people that crossed the Red Sea. Yon peuple gen 10 plaies qui mette au dehors en Égypte. A people that 10 plagues set them free from Egypt. Ko bagay m vle djou la. There's something that I want to draw your attention to. Bon Dieu prend pour li juge comme ça. God doesn't just take you and he judges you. Quelquefois le voyer ti bagay la frappe au tout petit juste pour capable repentir. Sometimes he sends little things to strike you, hoping that you would repent. Pour que ça c'est 10 plaies le voyer. Why did he send 10 plagues? C'est quand tout commence à 10e là. He could have started with the 10th, Mais il commence 1 2 3 jusqu'à 10. but he started 1, 2, 3 until he gets to the Parce que 10th. quel que soit ce fait bon Dieu t'a rien repenti. Because no matter what you do, the Lord wants you to repent. C'est pas volonté bon Dieu pour perdu. It's not God's will for you to be lost. Donc malheureusement Égyptiens yo pas repenti dans premier hein. Unfortunately, the Egyptians didn't repent in the first, Ni deuxième là, nor the second, jusqu'à 9e là. up to the 9th. Dieu obligé voyer 10e là. God had to send the 10th. Mais tout ça il te voyé avant yo. But all that he sent before, C'est pour voir si que Pharaon t'a vinn adouci. it's to see if Pharaoh's heart could be Mais softened. malheureusement qu'elle fait contraire la li endurci. But rather, it did the contrary, it was hardened. Donc Dieu obligé voyer toute plaie yo. So God had to send all the plagues. Ma konn ki sa bon Dieu gen nan plan jugement pour moi. I don't know God's plan of judgment for me, Même pas ta remen vle rive nan dernière limite là. but I don't want to get to the last limit. On ta remen repenti avant yo rive li trop tard. How you want to repent before it's too late? Béni soit l'Éternel. Blessed be the Lord. Ma besoin bon Dieu gen tout ça gen nan jugement pour frapper pour me changer. I don't want God, everything that he has in his judgment, to pour out against me. M vle changer kounye ya. But I'd rather change now. M vle changer nan moment I'd ça. rather change in this moment. Et s'il difficile pour me changer que bon Dieu aide pour me And changer. if it's difficult for me to change, may God help me to On y change. croit bon Dieu ka aide yo la How you matin. believe that God can help you this morning? On t'a loué bon Dieu, pas envie louer bon Dieu. I feel like Merci, praising him. Seigneur. Est-ce qu'on gagne 2 millions ka lever Do pour you louer have bon two Dieu? hands to lift up and praise the Lord? Ma konn ki sa bon Dieu kon gagne comme problème avant. I don't know what problems God may have with you. Ma konn ki sa bon Dieu besoin traiter avant matin. I don't know what God needs to deal with you on. Ma konn ki sa la gérer ensemble avant I don't know what matin. God is handling in your life this Mais morning. li di m di But he's telling me to tell you so wek devant là. what is before Li you. gen bagay pi dur li ka voyer There sou are route. harder things they can send your Sou way. pas changer kounye ya. If you don't change now, An nou changer kounye ya. let us change An nou now. repenti kounye ya. Repent now. Nou a besoin arriver juste dans la mort. You don't need to get to the final acts. Que le nom de l'Éternel soit May béni. the name of the Lord be blessed. Glory, glory, glory. Uli ya Glory to machanta God. la ma. Hallelujah. Glory ya machala ba. Thank you, Lord. Gen 10. 10. Yo di nou se sauterelle devant yo. They said we're just grasshoppers before them. Nou pas capable prendre pays ça. We won't be able to take the land. Mais béni soit l'Éternel. But blessed be the Lord. Moi dis béni soit I l'Éternel. said, blessed be the Lord. Pour Josué avec Caleb. For Joshua and Caleb. Yo dit si bon Dieu dit nous qu'a prendre terre, They said that if God said we can take the land, bon Dieu puissant assez. God is mighty Moi enough. dis bon Dieu grand God is assez. great enough. Parole bon Dieu puissant The assez. word of God is powerful enough. N'a qu'à prendre dans le nom de We Jésus. will take it in the name of Jesus. Pas besoin connaître qui quantité géant qui est dans I don't need to terre. know how many giants are in the Si land. Dieu est pour But if moi, God is for qui me, sera contre who shall moi? stand against me? Oh, hallelujah! Hallelujah. Thank you, Lord. Uriya machanta. Praise the Lord. Bon m'dou ça. Let me tell you this.
Bon Dieu fait assez pour vous déjà. God has done enough for you. Moi dis bon Dieu fait assez pour vous déjà. God has done enough for you. Pour camper témoigner grandeur lui. To stand and testify His Pour greatness. qu'a dit le monde comment bon Dieu ça grand. You can tell the world how great your God Parce is. que lui agit puissamment assez déjà dans la vie. Because He's acted mightily for you On va already. besoin d'attendre ce prochain miracle là pour dire bon Dieu grand. You don't need to wait for the next miracle to say how Il great fait He is. assez pour le prouver grandeur déjà. He's done enough to prove His Pas besoin bon greatness. Dieu fait rien pour moi encore pour le I don't montrer need le Him to do grand. anything else for me to Parce testify que His lui montre greatness. lui grand He's déjà. proven that He is great. Oh machallah. Hallelujah. Il comme sokolomo. Glory to God. Oh Lord. Dis ça bon mauvais rapport. 10 gave an evil report. Pas besoin de quantité de monde qui dit pas rien dans mon Dieu. I don't need to know how many people tell you won't be anything in Pas besoin God. de quantité de monde qui campe en face. I don't know how many people stand against you. Pas besoin de quantité de monde qui dit pas jamais arriver. I don't need to know how many people tell you won't make Même it. besoin de deux grands monde seulement. But I just need 2 people. Moi j'ai besoin de deux grands monde seulement I dans just la need salle 2 là. people. Only 2 people. Seulement 2 moun. Not more than that. Pas besoin plus que ça. J'ai besoin de 2 monde. As long as I have 2 people, Alléluia, gon semence qui a jeté en there's a Israël. seed that will be planted in Israel. Béni soit l'Éternel. Blessed be the Lord. Dans mi-temps confusion yo. In the midst of the Dans confusion, mi-temps découragement. in the midst of the discouragement, Gon semence qui jeté. there's a seed that's planted. Alléluia. Hallelujah. Yon semence pour me pas peur géant. The seed that we're not afraid of giants. Oh ouais. Glory to God. Yon semence pour me pas quitter géant fait me peur. A seed that tells me I don't need to be afraid of the giant. Yon géant pour m'entrer dans moi-même. A giant comes in me Pour me garder qui grandeur bon Dieu là. to see the greatness of my Et puis God garder sa joie ça devant mon petit. and to see the giant before me is small. Là nous dans Nombre 13. In Numbers 13. Nous prenons dans Josué 14. Now if you go to Joshua 14, Vous connaissez ça qui est intéressant? you know what's interesting? Il y a des gens qui bluffent. There's people they're bluffers. Yo dit bon Dieu grand ou pas quoi là dedans vrai. There's some who saying God is great, but they don't believe it. Yo dit bon Dieu me croit dans ou mais quelle que soit la situation qui vient pour prouver grandeur bon Dieu yo marron. When they say, God, I know you're great, but when it comes time to prove it and trust it, they run away. Mais là dans Josué 14 là. But when you get to Joshua 14, Me dit bon Dieu merci pour Caleb. I thank God for Caleb. Li c'est yon nan moun qui te dit yo ka prendre terre. He's one of those who said that we can take the land. Mais ça qui est intéressant dans Josué 14 là, But what's interesting, Joshua 14, Caleb dit Caleb said, Josué, Joshua, ou met bon tête mon. you can give me the top of the mountain. Qui gen géant yo. Give me the mountain with the Parce que me giants. te dit nous ka prendre And terre. I said, we'll take the land. Dans réalité ya. Now I'm in the reality. Bon tête mon ça. Give me that Pour me mountain. regarder si bon Dieu me te dit qui grand. Prove that my God C'est là bas is great. même vrai. God can do Louez it. l'Éternel car il est Praise the grand. Lord, for He is good. Il a été volontaire He volunteered himself pour prendre tête mon nan. to go take the top of the Béni mountain. soit l'Éternel. Blessed be the Lord. Pas connaître si bon Dieu va faire me ça le dit. M'pas connaître si bon Dieu va faire me ça le dit. I don't know if God's with what you say, Mais bon tête mon nan pour m'essayer. but give me the top of the mountain just to Oh, try. content pour semence ça. I'm grateful for that seed. Et ça fait pire devant. That's why further, Là, David pour aller goumer contre Goliath. when David was going to fight against Goliath, Te gagné une semence déjà. there was already a seed that was planted. Et ça fait David te calé en face Goliath. That's why David could face Goliath. Il dit ouais marcher devant moi avec toute armure gagné. He said that you come against me with all your armor. Mais moi-même dans le nom de l'Éternel. But me in the name of the Lord. Bon ministre qui dit c'est pendant Goliath a pas juste casse là pour lui ouais David qui est en bas. A minister said that while Goliath was adjusting his helmet, he saw David all the way down. David te trop balle pas kawel. Because David was so small, he couldn't even see him. Mais la fonti ajuster casse là He had to adjust his helmet a little pour capable ti David devant to là. see little David in front of Pendant him. la fait ça David tout vide là. And then while he was doing that, that's when David saw the Il opening. allait fonte là et puis And then he took his slingshot. pendant y a gardé en bas, While they're looking at you down low, bon Dieu a préparé pour lever. God is preparing to lift you Que up. le nom de l'Éternel soit béni. May the name of the Lord be blessed. Semence là continuer. The seed is continuing.
Béni soit l'Éternel. Blessed be the Lord. Il pas seulement dans David, It's not just in David, mais il touchait les hommes vaillants de David. but it touched the mighty men, the mighty warriors of David. Une génération A generation qui pas peur géant. that is not afraid of giants. Béni soit l'Éternel. Blessed be the. Deux hommes, It came from two men. il prend David It took David, et puis il a allé sur une génération. and it goes to a whole generation. Ouais, ça son transfert d'autorité. This is a transfer of authority. Faut que nous ayons capacité pour nous transférer ça bon Dieu une by l'autre. We need to have the capacity to transfer what God is to one another. C'est ça la montré dans l'image du feu. That's the image of the fire. Lévitique 6, Lévitique 9. Leviticus 6 and Leviticus Du 9. feu a sorti dans le ciel The fire came from heaven et puis il consumait première offrande. and it consumed the first offering. Mais Dieu dit puis garde du feu ça éteint. But God said, do not turn off that fire. Pendant 40 ans Israël conservait du feu. For 40 years, Israel kept that fire. Vous n'a conservé ensemble avec l'autre. They all were conserving the fire with one another. Tout mettez ensemble pour du feu à pas They éteindre. all came together to maintain that Si fire. vous du feu qui dans la vous là en vie éteinte, If I see the fire your life wants to turn off, me coller comme ensemble avec vous, I get a little close to me you. prendre du feu I là. take some of your Et fire, puis moi-même moi senti du feu à dans moi. and I feel the fire is in Et puis me. moi chaque fois le bras l'éteindre gon l'autre qui vient mettre un petit branche bois. And every time it's going to turn off, another comes and put a little stick Et pour du feu a toujours été. so that the fire could remain. C'est pour l'esprit bon Dieu rester vivant dans le corps de The Jésus-Christ. Spirit of God has to stay alive in the body of C'est pour Christ. puissance bon Dieu rester vivant dans mi-temps nous. The power of God has to stay alive C'est pour amongst us. autorité bon Dieu rester vivant dans mi-temps nous. The authority of God has to stay alive Chaque amongst fois us. senti qu'il y a une qui va le décourager, Every time you feel that one is being discouraged, besoin l'autre qui a assez puissance bon I Dieu dans la need one vie who has enough of the pour authority of God. coller du feu brasier par là avec par Connect my là fire with your pour fire me capable prendre force dans le nom de so I can Jésus. take strength in the name Nous of pas Jesus. seulement venir là pour nous garder l'autre, We're not just here to look at each pas other. seulement venir là pour nous chita à côté We're l'autre. not just here to sit next to each Les other. chita à côté on besoin de prendre sang de Jésus dans But vous. when I sit next to you, I need to smell Moi Jesus besoin de in prendre you. sang de Jésus I dans need to vous. smell Jesus in Besoin you. de l'esprit bon Dieu I dans need to vous. feel the Spirit of God Besoin in de you. l'autorité bon Dieu I need to dans feel vous. the authority of God in Si you. comment c'est perdu sang If lui-même. I start to lose His savor, Saint Paul va aider. your savor will help me. Si me décourager, If I'm discouraged, force qui dans vous la va the aider. strength in you will help me. Si me voulez abandonner, If I want to abandon, persistance ou va your kebe. persistence in you. Le nom de l'Éternel soit béni. Let's praise the Nous là pour Lord. nous sauver une We're l'autre. here to save one another. Pas quitter du feu à éteindre. Don't turn off the fire. Pas quitter saint chuter. Don't let the saint Quitter backslide. du feu dans vous l'allumer, Let brasier the avec fire tête in your dans life ville stay là. lit. M'dalloué bon Dieu, I m'dalloué feel bon like Dieu, praising the m'dalloué bon Lord. Dieu. Praise the Lord. Thank you, Lord. M'pas pas entrer dans détail yo. I won't have time to go into the details. Mais les hommes de David pour combattre 4 géants. But the mighty warriors of David will have to fight against 4 giants. Yo ba un nom yo, We have their names, mais yo chaque bon bagay yo représenter. but they each represent something. Premier géant, il a un désir pour détruire le vrai leadership. The first giant has a desire to destroy true leadership Parce que il était derrière tuer David. because he was behind trying to kill David. Mais moun qui tuait géant ça, But the person that killed that giant, m'pas rentrer parce que prière m'a fait, m'pas rentrer dans tout détail. I won't get into all the details. I'm just going to lead you into prayer. Mais non yo action yo expliquer ça yo yé, ça yo te vle faire. But their names and actions explain who they were and what they came to do. Ni pour moi même individuellement, Whether it's for me individually ni pour l'église là. and for the church in general. Yon géant qui veut tuer leadership là. A giant that wants to kill the leadership. Mais ça qui combat li qui tue li, But what fights against it c'est l'amour fraternel. is brotherly love. Je dis bon Dieu merci pour l'amour fraternel. Thank God for brotherly love. Parce que la Bible dit puis gars moi attaquer frère dans dos. Because the Bible says not to attack my brother from behind. L'aime connait m'pa dou attaquer frère dans dos, When I know not to attack my brother from behind, m'pa bal coup dans dos. I won't stab him in the back. Bon m'don bagay peuple bon Dieu. Let me tell you something. N'importe le ministère ça, Whenever this ministry, qui c'est vrai ministère de which Dieu, is the true ministry of God, li toucher les entrailles bon Dieu. touches the bowels of God's mercy,
Nous pas besoin de goumer encore. We won't need a fight anymore. Nous seulement longer mais nous peuple bon Dieu a senti grâce bon Dieu. We'll just reach out our hands and the people of God will feel his grace. Quelquefois I'm triste. Sometimes I'm saddened. Ça fait mal. It hurts me Là moi peuple bon Dieu a souffrir. when I see the people of God are suffering. Là moi maladie dans mi-temps nous. I see sickness amongst us. Là moi la mort dans mi-temps nous. I see death amongst us. Et là me garder nos ministres bon Dieu yo. And I see the ministers of God. Moi senti qui ça dans nous. I feel what's in us. Moi connais qui ça dans nous. I know what's in us. Moi connais qui ça ministère ça qu'a fait. I know what this ministry can do. Alléluia, m'a prié. I'm praying. M'a jeûné. I'm fasting Pour bon Dieu lever ministère li. to lift up his ministry Nos dimensions. into a level Pour rien pas résister dans la présence so bon Dieu. nothing to resist the presence of God. Bon Dieu qui a fait ça. God can do it. L'amour fraternel. Brotherly love, Les réel dans mi-temps nous. when it's real amongst Peuple us, bon Dieu va en sécurité. the people of God will be in Peuple bon security. Dieu pas peur encore. People of God won't fear. Peuple bon Dieu pas attaquer The encore. people of God won't be Parce attacked que le anymore. ministère il remet l'autre comme des Because frères. the ministry loves one another as brothers. Laisse à l'ombrage nous. And they're shadows. Mouchoir nous. They're handkerchiefs. L'en pas calon côté n'a seulement prononçons parole. When we can't go somewhere to say a word. Donne l'heure pour maladie pas qu'à camper en face autorité dans vie I can't wait ministère. for sickness not to be able to stand in front of this Dans ministry. le nom de Jésus. In the name of Jesus. Deuxième géant. The second giant. Ouais, ou détruire vrai leader You see, you try to destroy the true leader pour qu'avoir un faux leader ou même. so that you can become a false leader. N'importe l'autre détruire un leader pour venir leader son faux leader. Whenever you destroy a true leader, for you to become a leader, you're a false leader. Pas gagner vrai dans ou. There's nothing true in Ou you. pas besoin de détruire fort pour monter. You don't need to destroy your brother to go up. Gagne assez espace dans bon Dieu pour nous tout There's enough évoluer. space in God for you to go up. Béni soit l'Éternel. Blessed be the Lord. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Sous pas qu'à changer direction vent, If you can't change the direction of the wind, eh bien changer voile au sens. then change your sails another direction. Praise God. Troisième géant, The third giant c'est la confusion. is confusion. Il y a besoin des hommes qui connaissent la vérité. We need men that believe in truth. Quatrième géant, And the fourth giant c'est l'inconnu. L'inconnu. is en the homme. unknown. Yeah. Yo pas jeune non. They never know. Mais yo jeune quantité de droite main, They know how many fingers he has. yo jeune quantité de droite pied. They know how many toes he has. M'a touché une zone tout petit dans ça. I'm going to touch just a small area in this. Ou connaît gen bagay dans vie ou, Do you know that there are things in your life? ça que fait le pas de tout c'est parce qu'on aime The reason why you can't destroy it is because you love it. et parce qu'on pas considérer comme un péché, Because you don't consider it yet as sin. ou pas croire son problème You don't believe it's a problem. et ça faut pas retirer dans vie ou. That's why you'll never remove it from your life. Ou aime. You love it. Ça c'est l'inconnu. That's the unknown. Le géant inconnu. The unknown giant. Son aime hein, What you love, qui sont péchés, that's a sin. qui sont défauts, That is a fault. mon pas veut débarrasser avec But you don't want to get rid of it parce qu'on aime. because you love it. David est le confident. It's a confident. Mais mes dernier bagage David pral faire pour me finir. But here's the last thing David's going to do for me to finish. Il dit si kon dernier bagage me faire pour bon Dieu, He said, if there's one thing that I can do for God, c'est faire le cadeau montagne de Sion. it's to gift to him Mount Zion. Pour qui ça montagne Sion est important comme ça? Why is Mount Zion so important? De rey David à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans qui passaient. From the reign of David to the exodus of Egypt, there was 400 years that had passed. De rey David avec entrée Canaan, il y a 360 ans qui passaient. And from the reign of David to the entry in Canaan, there was about 360 years that Là, dans passed. 2 Samuel 5, dans Josué 15, Josué 16. And this is 2 Samuel 5 and Joshua 14:15. Là, il a partagé la terre de Canaan. Là, il a partagé la terre de Canaan. When they started to distribute the land of Canaan, Jérusalem mentionné dans le territoire yo bay yo. Jerusalem was made mention of in the territories that were given. Yo te bay Juda. They gave it to the tribe of Judah, Il était partagé avec Benjamin. and it was shared with Benjamin.
Mais Sion sont collines qui ont forteresse des Jébusiens. But it was on a hill that had the fortress of the Jebusites. Il est très protégé, It was well protected il est très difficile pour atteindre. and was very difficult to attain it. Judas allait essayer de prendre tête monde. Judah tried to take a hold of the top of that mountain. Ils ont échoué. They failed Parce que les enfants de Rapha qui là. because they had the children of Rapha that were there. On l'autre race géant encore. That was another race of giants. Judas finalement baïvade. Judah finally gave up. Benjamin allait essayer. attempted. Lui ça Judas prend. He saw what Judah took. Il tout dit baïvade. He said, I give up as well. Quittez moun yo rete nan mitan nou tande. Let's let them stay here amongst us. On nous va déranger yo. Let's not trouble them. Pendant 360 ans, For 360 years, toute zone nan Canaan the whole land of Canaan distribué. was distributed. Mais si yon rete personne pas ka moyen. But Zion remained. No one could take hold of it. M'di bon Dieu merci pour semence que Josué et Caleb te simé. I thank God for the seed that Joshua and Caleb had planted. David dit si gon seul bagay m'ka bay bon Dieu. David said, there's one thing I could give to God. Ma balle la montagne de Sion. I'm going to give him Mount Zion. Hallelujah. Hallelujah. Ça dans 2 Samuel 5 là aller pour le prendre montagne là. That's why 2 Samuel chapter 5, when he went to take the hill, Jébusien yo dit monsieur comme ça. that Jebusites told him, Koko ben nan mitan nou. the crippled amongst us, Avec nan mitan nou. the blind amongst us, Suffit pour batou. they're enough to beat you. Ou pas capable prendre montagne You ça. won't be able to take this hill. Même pas en Israël. But I can't be in Israel Pour gon zone. for there to be a place Pas qu'à entrer là-dedans. that I can go into Pour it. m'observer bon Dieu. And I'm serving Ou God. pas qu'à gon zone nan vous bon Dieu pas qu'à toucher. There cannot be a place in your life that God Ou pas qu'à cannot touch. gon zone nan vous bon Dieu pas qu'à There arriver. cannot be a place in your life that Ou God pas can qu'à get to. gon zone nan vous depuis l'esprit bon Dieu a pas avancé il fait There pas. can't be a place in your life where the Spirit of Je God can dis get. à même dans le nom de Jésus. Today in the name of Jesus. Moi dis dans le nom de I said in the Jésus. name of Jesus. Criez dans le nom de Jésus. Shout in the name of Jesus. On zone moun pas qu'à moyen. A place that no one can On zone touch. l'esprit bon Dieu pas qu'à arriver. A place the Spirit of God can't touch. Parole pas qu'à toucher. Words can't touch it. Dis sauve-moi Seigneur. Say, save me, Lord. Est-ce qu'on peut dire plus fort sauve-moi Can you Seigneur? say it louder? Save me, Lord. Même là c'est dernier bagage qu'on fait dans vie. Even if it's the last thing you do in your life, Vaille bon Dieu tête monde ça. give the Lord the top of that Dans mountain. le nom de Jésus. In the name of Et Jesus. ça fait David maudit tout kokobé. That's why David cursed all the crippled. Tout aveugle. He cursed all the blind Il dit men. yo pas entrer dans le temple. They said they will not enter into the temple. Même louer bon Dieu pour Jésus. But thank God for Jesus. Parce que les t'as dit ça hier soir. Pastor Leslie said this last Il night. paraît devant nous là. When he came in front of the man, Il dit il prend natou he told him to lift up your mat et puis marcher. and walk. Pourquoi c'est il prend nat là? Why did he tell him to take up the mat? Yo pas de config monsieur. Because they didn't know his face. Yo pas t'intéresser avec. They weren't interested in him. Bon situation à traverser. There's a situation you're going through. Yo plus ouais situation que ou. They see your situation more than they see you. Et nat là fait connaître monsieur. It's the mat that lets them know who he was. S'il pas gen nat là nan men, If he didn't have the mat in his yo hands, pas t'a connaître lui même. they wouldn't know that it was him. Yo pas intéressé avec They're ou. not interested in Mais yo him. plus ouais problème qu'a traverser là. They just see the problem you're Oh, going through. sauvez-nous Seigneur. Save us, Lord. C'est ça que vous faites de connaître ces noms là. That's how they knew it was the man. Il fait 38 ans à souffrir. 38 years suffering. Béni soit l'Éternel. Thank you, Lord. Ou pas de connaître visage moi. You didn't know my face. Ou pas de connaître. You didn't know me. Ou te seulement garder ma terre. You just saw me on the Ou pas ground. de prendre temps pour te regarder qui est-ce qui a You souffrir. didn't even take time to see who Ou was pas de prendre temps suffering. pour te regarder qui est-ce qui n'a douleur. You didn't know who was in Ou pain. te seulement garder au monde à You terre. just saw someone on the Mais ground. sauveur t'a passé But par my piscine. Savior was coming by the Béni pool. soit l'Éternel pour Jésus-Christ. Blessed be the Lord for Jesus Piscine dans Christ. tes chiton côté. He sat down in the Mais place. Christ vini. But Christ Il came. fait piscine dans marché. He caused the pool to be Piscine n'a troubled. pas un seul côté The encore. pool's not in just one Il a place. donné les yeux comme He apôtres. gave some as Les autres apostles, comme prophètes. some as Les prophets, autres comme some pasteurs. as pastors, Les autres comme some docteurs. as teachers, Les autres comme and évangélistes. some as evangelists. Chacun don ça gagne assez de l'eau dans yo. Each of these gifts have Allez enough regarder bien water, marcher dans salle and là. they can walk in this Piscine room. là marcher dans The salle là. water
Jesus. Bolem dit ton gâteau cherche un ministre touché. Now, I would tell you, find a minister to touch. Ouria ma chanta la. Hallelujah. 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 Piscine n'a qu'à déplacer kounya. The pool can move right Li ka now. courir dans salle là. The pool can start up Li ka right toucher now. pe bon Dieu. It can touch the people Sou of toucher God. pasteur David. It can touch Ou Pastor après David. Bethesda. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Bon Dieu capable. God is able. Ton va couvrir. His gift will Ton cover you. va lever. His gift will lift you Ton up. va restaurer. His gift will restore Ton va you. guérir. His gift will heal you. Glory. Glory to God. Glory. Glory to God. Glory, 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 Glory glory, to God. glory, 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 glory. Hallelujah. 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 Let the pool touch you. Portique touche. Let the porches touch you. Ton portique pose main sur tête. Let the porch touch you. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Par contre, combien de temps I don't know how long on a souffrir avec un problème? you're suffering with the problem, Mais il prend trop de temps dans la vie. but it's taking too much time Bon for Dieu, your il prend trop life. de temps dans la vie. It's taking too much time in your life. Situation, ça prend trop de temps dans la This vie. situation takes too much time in Dieu your life. arrive là. It's time. Mon très bon Dieu grand. Show that God is great. Pas bon Dieu dit tête monde ça. Give God the top of this hill. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Mon Dieu est tellement content pour ça David faire. God was so glad for what David did. Il référait Sion à l'épouse li. He calls Zion my bride. Hallelujah. Hallelujah. Il dit dans Hébreu 12 on pas approcher une montagne qui a embrasé. He says in Hebrews 12, you come into a hill that's covered. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion. He says you come up to Mount Zion. L'assemblée des premiers-nés. They're selling the Les firstborn. esprits des justes qui parviennent à la The spirit perfection. of just men. Alléluia. See perfection. Campez sous pied. Stand on your feet. Prends victoire dans le nom de Take your Jésus. victory in the name of Jesus. Hallelujah. Bye bon Dieu tête monde là. Give God the top of your Bon hill. Dieu cadeau dit tête monde ça. Give him the top of the Yo dit hill. on va pas prendre Sion. They said they can't take Mais Zion. David dit ma bye bon Dieu. David said, I'll give it Pas to qu'à God. bon son nom vient pour I'll bon Dieu give pas it to qu'il accès. God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Uria baba ba shanta la makuria baba santa. Hallelujah. He koma masakolo makuria baba shalaba. Oh, Lord. Yes, Lord. Ou kon gen prière ou fait. Do you know what prayer you make? Ou pas besoin multiplier parole. You don't need to say too many words. Seulement lever moi et puis toucher bon Dieu, Père bon Dieu. Just lift up your hands and touch the Lord. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Bon me dit ça pour finir. Let me say this to come to a close. M'bral chita. I'm going to sit. Des fois on veut servir bon Dieu. Sometimes you want to serve God. Des fois on aime bon Dieu. Sometimes you love God. Des fois on veut faire bagage pour bon Dieu. Sometimes you want to do something for Mais la God. nature met ton en zone. But your nature puts you in a place Pour pas rien. for you to be nothing. Jacob pas rien. Jacob was nothing. Li pas de cap premier né. He could not be the firstborn Parce qu'elle pas de fait avant. because he wasn't born first. Mais il était capable kembe. But he could hold Standard premier né. the standard of the firstborn. C'est Esaü qui fait avant. It's Esau that was born first. Depuis les Jacob a sorti. But ever since Jacob was coming Il out, kembe pied Esaü. he held on to Esau's Parce que heel gon bagay livré. because there's something that he La wanted. nature met ton en zone pour pas rien dans mon Your Dieu. nature puts you in a place where you can't be Mais dans le anything nom de else. Jésus, vous devez renverser la situation. But in the name of Jesus, overthrow that situation. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Tout ça pour jouer dans mon Dieu. Everything that you need to find in God, Ou obligé à faire coquin. that you need to be a trickster. Ou obligé à mettre dame. You're always fooling people. Ou vin kounya tout non gratter. You're flattering people. Ou tout non resquiller. Oh, Lord. C'est reste bénédiction ou attendre. You're waiting for your blessing. Ou pas qu'à prendre bénédiction pas. You can't take your own blessing. Yo pral ben nou nom. They're going to bless someone. Yo dit c'est voix Jacob. They said that is Jacob's voice. Mais c'est mes Esaü. But it's Esau's hand.
pas apparaître avec voix pam. Why couldn't I come with my own voice? Et puis recevoir bénédiction, non mon Dieu. And the Lord, you bless me. Pas droite. He wasn't right. Mais ils vont côté. But he got to a place. Mon kono bagay depuis avant ça bon Dieu montre le libérer. But before then, God showed him that he was going to free him. Parce que l'or coquin. Because when you're a trickster, Soit coquin pour corriger, oui. it's a trickster that has to correct you. Les gens n'ont qui coquin passer. He found someone who's a trickster that's greater Les than gens him. tonton qui coquin He passer. found his uncle was a greater trickster Bon than Dieu him. a frappé. God will strike you Non ça nous pire mais. in the place that you love the most. Mais ton plus gros coquin devant. He put a greater trickster over Mais him. béni soit l'Éternel. But blessed be the Bon Lord. Dieu commence à montrer. God started to show Il him. va prendre soin de Jacob. He's going to take care of Jacob. Chaque fois il changé. Every time they change, Bélier et petit brebis yo sous lui. they change the sheep on Yo him. dit t'acheter yo. He said the spotted ones. Et puis l'arrivé yo dit c'est rayé yo. And then they said that no, it's the other one. Et puis bon Dieu fait c'est rayé yo qui paraît. And God calls the other ones to come Là yo forth. dit c'est rayé When yo. he says it's them, Bon Dieu fait t'acheter yo paraît. God calls the spotted ones to come. N'importe leur façon coquin. Whenever you're facing a Non trickster, seul bagage qui a sauvé c'est le nom de the l'Éternel. only other Savior is the name of the Lord. Mais l'arrivé au côté, m'a fini là. He's going to get to a point. I'm coming to a close. Il joue un ange là. He found the angel. Il goumé avec. He wrestled with the angel. Béni soit l'Éternel. Blessed be the Lord. Il dit pas aller. He said that you won't go. On fait toute vie nan reste moun. I spent my whole life getting the On leftovers. fait toute vie m'pas approcher devant mon Dieu. I spent my whole life I could never go in front of Si pour God. paraître son monde qui vous camper devant pour me prendre un reste ça la joindre. For me to get something, I just took the leftovers from someone Jodi else. am besoin bénédiction. Pas But today I need my blessing. pas sous nom l'autre monde. Pas sous nom l'autre Not on monde. anyone else's name. Mais sous nom pas Josué besoin béni. But today, Joshua needs to be blessed. Woo! Hallelujah. Ou pas aller. You won't go Tout autant pas béni. until you bless me. Li casse ran Jacob, He broke his hip, mais li béni. but he blessed him. Béni soit l'Éternel. Blessed be the name of the Lord. C'est vrai qu'a senti ranch là pas bon pour le casser. It's true that you feel that it's not good to break that hip. Mais les ranch ou cassé, But when your hip is broken, ou pas qu'à marcher border encore. you can't walk Ou anymore. pas qu'à marcher jonfler You can't encore. walk straight the way Ou you dit want. marche ou changer dans le nom de Your Jésus. walk is changed in the name of Jesus. Non changer. Your name is changed. Marche ou changer. Your walk is changed. Ça nan vous yo changer. Everything in your life is C'est changed. vrai ron cassé, c'est vrai. It's true you broke your Ou hip. pas border encore. You're not showing Ou up pas anymore. intéressant encore. You're not interested Ou pas anymore. chelbe encore. C'est ça que fait. Qui t'aime fini nos garçons? Let me finish here. Oui. Nous bénis. We're blessed. Mais dernier ça m'a dit pour finir. Last thing I'll say. Oui. Bon. Ils ont mon Dieu, merci qu'il va se prendre soin, Père. Oh, béni soit l'Éternel. Merci, nous mettons chita. Thank you. May be seated. Je Praise. finis avec ça. I'll finish with this. C'est vrai qu'on n'est pas bon. It's true it's not good to be a crippled. Mais des fois, plutôt qu'on est fini, on va entrer dans le temple. But sometimes it's better you know your infirmity before you enter into the temple. Moun deux pieds bon, yo rentre, yo sorti là, yo vle. Sometimes the two people that walk on 2 feet that are good, they go in, they come out whenever Mais they là, quand will. on chita dans porte là, But when you're crippled, you sit at the gate. son moun qui pour mettre en dedans, Someone has to put you in, son moun qui pour sortir avant. someone has to bring you out. Que Kris leve infimité mieux Make Christ lift up my infirmity et entrer avec moi dans le temple. and to bring me into the temple. Au lieu de monter descendre et puis infimité me cacher m'pa ouais. Rather than I go in and out, my infirmities are hidden and I don't see Béni them. soit l'Éternel. Pierre Jean dit m'pa gagner l'argent ni l'or pour m'pa ou. Thank God, Peter and John said, Mais Silver ça gold me have I gagne, none, lever, but such as camper, I have I give marcher. to you, stand and walk in Et the puis name of Jesus. automatiquement quand on entrer dans le temple la louer bon And Dieu. suddenly he went into the temple praising the Lord. Bon Dieu béni nous peuple bon Dieu. God bless you, people of God. Thank you, Lord.
Dieu, gloire à Dieu. Merveilleux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci mon Dieu, alléluia. Merci mon Dieu, alléluia. Oh, alléluia.